Solana ekosistem je jedan od najbrže rastućih u kriptu u 2025. godini. Korisnika i zajednica je sve više i više, dok broj programera i aplikacija raste svaki dan. I zato ću danas pričati o nekim od najboljih Solana projekata u celom ekosistemu. Ako ste novi u Solana svetu, možete pogledati ovaj video koji služi kao savršeni uvod za početnike. I ako vam se sviđa ovakav sadržaj, ostavite like i pretplatite se na kanal. Ja sam Vukan i pravim edukativni sadržaj vezan za Web3, kriptovalute i blockchain tehnologiju. A sada, ajde da krenemo sa videom. Prvi projekat o kome ću da pričam u ovom videu jeste Solflare novčanik. Prva i najbitnija stvar koju morate da imate kada počinjete vašu avanturu u kripto i specifično Solana svet jeste novčanik. A Solflare je najveći novčanik za Solanu koji postoji. Možete slati, primati, kupovati, prodavati kriptovalute i NFT-eve na Solana blockchainu. I sa njim se možete povezati na razne aplikacije i koristiti ih. Također možete i da stejkujete Solanu na Solflareu i imate kamatu od nekih 6-7% godišnje. Ovo je najjednostavniji, najbrži i najsigurniji novčanik na Solani i ostavit ću moj tutorial video u deskripciji, tako da ako želite da započnete, možete da gledate ovaj video dok započinjete i bit će vam mnogo jednostavno da se onboardujete. Naravno, postoji aplikacija i za telefon i u Chrome Extension Store-u, tako da link je u deskripciji, a mi da pređemo na sledeću aplikaciju. I to je naravno Jupiter, najveća decentralizovana menjačnica na Solana blockchainu. Ima najmanje naknade, najveći obim trgovine, najveću likvidnost i kada se upari sa Solflare novčanikom ima i najbrže transakcije. Sa search opcijom možete naći i vidjeti chart bilo koje kriptovalute, na primjer evo je Trump, ovdje imate chart, ovdje imate informacije sa leve strane i sa desne strane možete se povežete i da kupujete i prodajete kriptovalute. Direktno tu pored charta. Pored menjačnice koja se nalazi pod ovom spot opcijom, također postoji i ova pro sekcija za meme coinove i istraživanje novih kriptovaluta na Solani. Također ima i Perps, to je njihova platforma za futures trading napravljena na Solani, tako da možete da se povežete i longujete ili shortujete sa leverageom kriptovalute na Solani. I trenutno su podržani Bitcoin, Ethereum i Solana. Također postoji i portfolio stranica gdje možete da povežete vaš novčanik i da vidite ceo vaš portfolio za taj novčanik ili čak i za više novčanika. Ako želite da probate Jupiter, link će biti u deskripciji i možete da ga istestirate i koristite. Sljedeća aplikacija je Huma Finance, aplikacija koju sam već napravio video. I veoma je jednostavna aplikacija, vi deponujete vaš USDC stablecoin i zarađujete između 10 i 11% godišnje u kamati. To radite tako što vi pozajmljujete vaš USDC pravim realnim firmama kroz Huma Finance i oni plaćaju vama tu kamatu, a vi također možete da zaradite ove Feders poene koji će se kad tad pretvoriti u kriptovalutu koja će verovatno imati i monetarnu vrednost. Ali ako želite više informacija o Huma Finance-u, ostaće link u deskripciji i obavezno ga pogledajte ako vas zanima više o ovoj platformi. Lansirali su token pre par nedelja i također se desila prva faza airdropa, ali znamo da će biti još sezona, tako da ako želite da budete uključeni u ovu priču, opet pogledajte video moj za Huma Finance sa linkom u deskripciji. Sljedeća aplikacija je jedna od najzanimljivijih i zove se Polymarket. Zamislite platformu na kojoj možete se kladite na bukvalno bilo šta iz realnog sveta. Politika, vesti, kultura, ratovi, bukvalno bilo šta. E pa to je Polymarket. I evo kako izgleda. Na primjer vidimo na ovoj glavnoj stranici ko će postati gradonačelnik New Yorka, ko će postati šampion NBA-a, da li će Amerika ući u recesiju ove godine. Znači bilo šta što možda vam padne na pamet, verovatno već postoji na Polymarketu. Uzet ćemo ovu opkladu kao primjer, da li će Amerika napasti Iran pre jula. 28% šanse i vi možete kupiti yes ili no i ovdje naravno postoji i pravilo i ovdje kaže da će ovaj market da se završi sa yes ako Amerika bude napala Iran. Naravno pre 1. jula. Vi naravno ako želite možete da prodate vašu poziciju pre tog datuma od 1. jula na primjer, ili možete držite do tog datuma i tada onda ako ste bili u pravu dobijate nagradu, dobijate novac nazad i profit, a ako niste u pravu onda izgubite vaš inicijalni kapital. Nalog možete napraviti sa Googlom ili sa nekim kriptonovčanikom i naravno Polymarket podržava Solanu i USDC stablecoin na Solani.
Link za platformu će biti naravno u deskripciji, a mi hajde pređemo na sljedeću. Sljedeći projekat je malo drugačiji zato što nije aplikacija, nije novčanik, već je zajednica i zove se Super Team Balkan. Super Team Balkan je zajednica osnivača, programera i kriptoentuzijasta koji se fokusiraju na rast Solana ekosistema na Balkanu. To rade sa inicijativama kao što su Breakout Hackathon koji je bio pre par nedelja u Beogradu sa $10.000 u nagradama i fantastičnim mentorima. I u tom događaju sam napravio video, link će biti u deskripciji ako želite da znate kako je prošlo. Trenutno se održava i Startup Village u Splitu, konferencija koja traje 10 dana uz networking i uz fantastične panele. Zajednica na Discordu ima preko 1000 ljudi i imaju 1000 pratioca na Twitteru, Instagramu i drugim društvenim mrežama. Super Team Balkan je savršena tačka za svakog početnika ko tek ulazi u Solana ekosistem i želi da vidi kako se on razvija na području Balkana. Tako da ako želite da se pridružite Super Team Balkan zajednici, ostavit ću link za sve društvene mreže u deskripciji i možete da se pridružite. Streamflow je napredna platforma za upravljanje tokenima na Solani. Većina funkcija nije za početnike, nego već za malo napredne korisnike Solana ekosistema, ali ajde da prođemo kroz sve funkcije što ova platforma ima da nudi. Prvo je vesting. I tu možete zaključati vaše tokene na Solani i dobijati ih nazad u vremenskim tranšama. Naprimjer, jednom dnevno, ili nedeljno, ili mesečno, ili koliko god vi namestite. Također možete namestiti i automatsko vestovanje, to jest slanje tih kriptovaluta sa vremenskim tranšama na neku drugu adresu. Sljedeći je veoma sličan, a to je token lock. Isto se može zaključiti tokeni i dobijati se u tranšama, ali ne vremenskim, nego čak i po bazi cene. Na primjer, kupili ste Solanu na $100 i vi možete na Streamflow da zaključate dok Solana ne dođe na $200. I time naterate sebe da je držite i da je ne prodate dok ne bude u nekom ozbiljnijem profitu. Na airdrop sekciji možete da povežete vaš novčanik i da vidite koje airdropove možete da claimujete. A pored toga vi možete i sami napraviti svoj airdrop i da distribuišete neku kriptovalutu na Solana blockchainu velikom broju adresa. I pored airdropa također postoji i mint funkcija, to jest da vi možete napraviti sami vaš token na Solana blockchainu. I stavite ime, ticker ili ti simbol, deskripciju, sliku, sve informacije koje treba da stavite da bi lansirali jednu kriptovalutu na Solana blockchainu. A na staking stranici možete zaključati neki token za neku kamatu ili čak i za korisnost, to jest utility. Na primjer, Streamflow ima i svoj token koji se zove Stream i ako ga zaključate, pored kamate koju dobijete, imate i mogućnost da glasate u tome kako će ova platforma da se razvija u budućnosti. I da imate pravo glasa na to šta će sljedeće da izađe na Streamflow platformi od funkcija. Ovo su glavne stavke Streamflow aplikacije, ali tim je aktivan i stalno prave nove feature, dodaju nove stvari, tako da ako želite da isprobate Streamflow aplikaciju, ostavit ću naravno link u deskripciji, a mi hajde da pređemo na sljedeću. I za kraj pričamo o Super Team Earn platformi. Super Team Earn platforma nudi razne načine kako vi možete da zaradite kriptovalute bez investicije, već sa radom i trudom i vremenom. I to možete uraditi na 3 načina. Prvi su bounty. I to su jednostavni poslovi koje vi možete uraditi i onda prijaviti vašu submisiju. Niste zagarantovani da osvojite nagradu, ali se možete prijaviti na koliko god bounty želite. Projekti su klasični poslovi. Firme tu stavljaju svoje pozicije koje su otvorene i vi se možete prijaviti. Ako vas prihvate, tek onda krećete sa radom. I možete čak i često gledati ovu stranicu isto kao i Bounties, zato što veoma često na dnevnoj bazi dodaju nove projekte i nove poslove. I sljedeća stavka je Grants, tu vi se prijavljujete sa vašom idejom i ako se sponzoru sviđa ta ideja, onda on može da prihvati i naravno da vam plati i onda vi krećete sa radom. Mogućnosti za zaradu na Super Team Earn platformi su veoma velike, tako da kliknite taj link u deskripciji ako želite da naučite više. I to je to za ovaj video. Ako vam treba ikakva pomoć, možete se pridružiti u Web3 Balkan Discord zajednici sa linkom u deskripciji i tu ću moći da vam pomognem ako imate ikakva pitanja. Također u deskripciji će biti linkovi za sve ove projekte ako želite da ih isprobate. A ako vam se svideo ovaj video, onda obavezno ostavite like i pretplatite se na kanal. Hvala vam puno na pažnji i mi se vidimo u sljedećem videu.